Kapathu anat anso se kirung ponji aphan pu ka kimang pen KSA Tekelangjun rola pen malongari arotum chapater pi ponsi KSA football tournament pini angdung kiti kapathu pon damtang phaikuni ni phai inkoyarni Tekelangjun malongari chek solangso LP school pathuak lamalong KSA football tournament angdung kiti kapathu pon Tekelangjun KSA romai phu joydas te ranga hin pen kachepai phu pon amai long Aluhiaman pen KSA Tiripiamai Dun Maipu Mir Jengpro Barnabas Killing Biat College Vice President Jising Rong Hang Tum Pen Danglok Penangan Man Pen Kido Abang Pubang Phetum Chetong Dun Rinti Labang so angdung kiti ke pathupon aterang amen laki atur kimi FC lapen KSA Malongari atum angbongsi pathupon lo ke pathu bama porhut KSA Malongari atum gol ke thom thapon lo bonta atur kimi FC atum gol isiansi gol ke pidun unchot ajok KSA Malongari FC atum si chepahai pon lo Chairman KSA so lang sini tum han kai nong emati winner prize bang sponsor pon no si chingsi lang li paneli churu pon tung la 22nd ni churu pon tung ke litum ching honai patikar bilu charlie song long mai phu KSA tangsing tumung alang li si winners runner pen chenglok kadogowi award trophy bang alang li sponsor pon lo pasidang li paneli on behalf of our president association Tekelangjun herbang sana lepan suri ke churu pajak pontung no si lahai tournament ki bi ke la ke si platform ki bi el toma dak local players atum han alang li tum han paching thuri han lapen la sports culture ke wan ji phan chot kali okpran ki mi nangi koso se la sports culture development el tum okpran ki mi makhala bang so ta isi art Dok Mokapen Samsung Inti Karbiang Long Life